Туған, biz жоқ элек bu dünyada. Allah aytat: "Hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura." İnsan, haqiqatına bir göz salып koy. Haqiqatına bir göz azmaz, göptelemez. Kiçine oylanıp koy. Haqiqatın emne? Qaydan geldin? Emne eleng? Kaçan geldin? Emne üçün geldin? Özüne soru ber. Uşu soru'nun cevabını izle. Uşu soru'nun cevaplarını izlegenge özünde çarçat. Haqiqatты izden. Meni kim jarattı? Mağa kim can saldı? Kim ömrü berip atat? Mağa meni kim süйлөткөн? Mağa gözdü kim berdi? İzden. Mağa kulaktı kim berdi? İzden. Mağa jüröktü kim berdi? İzden. Allah'ını tanı, çıraylı tanı, jaratıcını tanı. Ağa şükür kıl, gözdün şükürün kıl, kulaktın şükürün kıl, tildin şükürün kıl, jüröktün şükürün kıl, öpkönge özünçe şükür kıl, beyrekterge özünçe şükür kıl, boğruna özünçe şükür kıl. Şükür kıl. Fadkuru ala Allahi leallekum tuflihun. Allah'ın nimetlerini estegile. Allah'ın nimetini birbirine estetkile. Allah'ın nimetlerin zikir kılgıla, aytkıla. Mümkün sen iyilikке jetersiңер, baktulu bolorsiңар. Baktısızlıktan kutularsыңар. Allah'ın buyruğu bu. Biz жоқ elek. Joktan bar kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Mehrimi menen jarattı. Baktulu kılış üçün jarattı. Beyiş üçün jarattı. Allah Taala bizni narazı olup jaratkan жоқ. Dozok üçün jaratkan жоқ. Azap üçün jaratkan жоқ. Eger sizler şükür kılıp iman keltirseňер, Allah sizlerdi azaptap ne kılat deydi. Allah sizlerdi kabırda azaptap ne kılat? Dozokta azaptap ne kılat? Mahşarda azaptap ne kılat? Kaçan iman çıkıp ketse jaşoodon, iman çıkıp ketse jüröktön, anda bu dünyada biri-birimizge bolgon mamile uşul azapta. Tiyактагысын айтпай эле коеюн. Ата балага азап, бала атага азап, бадыша элге азап, эл бадышага азап, эркектер аялдарга азап, аялдар эркектерге азап, жаштар карыяларга азап, карыялар жаштарга азап, байлар кембагалдарга азап, кембагалдар байларга азап болуп жашайт да. Жашоодо иман болбосо, жашоодо адеп болбосо, уяттуулук болбосо, Алланын шүгүрү болбосо, Алладан коркуу болбосо, дозоктон коркуу болбосо, жашоо туугандар зулумат. Zulumduk menen ötün. Oşonduktan işenimde ondoylu. Жоқтан барылған Алла Таала аға белгілі бізге белгісіз. Қачан жашауыз тоқтайды белгісіз. Қачан жүрегіміз тоқтайды белгісіз. Қачан ырысқымыз тоқтайды белгісіз. Қачан денемізден жан шығады белгісіз. Алла Субханаху ва Таала қачан қаласа алып кетеді, қачан қаласа шақырады. Бирок ушу қалған жашоо, аз қанша жашоо өтіп кеттік. Афаллаху амма салаф. Алладан bir кечирим сурап коелу. Ya Allah, ötkön жашообузду канчалык сени наразы кылдык, туура эмес кылдык кечирип койгун. Будан ары мен жашоомду түздөйм. Будан ары мен ya Allah seni карап жашайм. Ya Allah seni эстеп жашайм. Сага шүгүр кылып жашайм. Сага баш ийип жашайм. Ya Allah sen тыйган нерседен тыйылып жашайм. Ya Allah sen чакырган нерсеге лаббайк айтып жашайм. Алла Таалага айтайлы. Баарыбыз айтайлы. Сөзүбүздү угуп турат. Ал жакын, көрүп турат, билип турат. Бардын контролдоп турат. Ишенимде ондойлу. Allah'a bolgan gümönden doylu. Allah'a bolgan, Allah Teala'ga bolgan oyubuzdan doylu. Jaratkan Allah Teala bizni baktısız üçün, dozok üçün jaratkan жоқ tuğanlar. Şonduktan inşallah her birimizni jaratkan Allah, buyruğu da Allah'nıkı, jaratucu da Allah'nıkı, kaytucumuz da Allah'nıkı, bizni baktulu olsun deyip Allah özünün tarafından Peygamber Muhammed Aleyhisselam arqılı hükümdördü verdi. Şın süylögülü degen. Adiletli olgula degen. Boruker olgula degen. Taza olgula degen. Namaz okugula. Allah'ını estegile. Ahiretke dayardan kıla. Jüröğüngörді tazalagıla. Tekeverlikten jüröğüngörді tazalagıla. Gör alvaslıktan jüröğüngörді tazalagıla. Sarangdıktan jüröğüngörді tazalagıla. Kara niyetlikten jüröğüngörді tazalagıla. Jüröğüngörді tazalagıla. Eki yüzdülükten jüröğüngörді tazalagıla. Kek saktağandan, öç aludan jüröğüngörді tazalagıla. Peygamber Muhammed Aleyhisselam arqılı bizge uşunda hükümdördü berdi. Baktulu oluş üçün kembagalдын бай болгондун кажети жок, байдын кембагал болгондун кажети жок. Бактылуу болуш үчүн эркектер аял болгондун кереги жок. Эркектер аял болгондун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн Алланы таанып, Аллага баш ийүү гана керек. Кандай баш ийебиз? Мухаммад Расулуллах кандай көрсөтсө ошондой баш ийебиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кандай көрсөтсө ошондой баш ийебиз. Ишенимде оңдойлу. Биз жалгыз эмеспиз. Бизге көзгө көрүнбөгөн жиндер бар. Gözge görünmegen perişteler var. Tuğanlar biz жалгыз эмеспиз бул дүйнөдө.